Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagodayin ti surat ni Jason nga napoluan Pino Tipino ken tisabot. Yan, amoy datang istoryan. Baknang ken nakurapay. Amoy datang istoryan, ya. Istorya amang ada maulit-ulit ang istorya. Baknang ken nakurapay. Ngem, depende no kasunod di pa nag-twist na. Sagodayin nga ti surat ni Jason nga napoluan Tipino ken tisabot. Dear Manong Nemi, naikarga kun Manong Nemi iti pampasahero nga jeep ko dagiti Grinosaria ti maysa kadagiti pasaheros ko Manong Nemi nga agawi den iti medyo na silsel nga ayan mi. Nga daytoy Manong Nemi ket iso ti kakaiso ng addaan iti Tianggi iti lugar mi. Wan sino? Ni Olive. Ni Olive nga di pa laeng met Manong Nemi nga da pa nag-crush na kaniya. Ano man iti babalasang Manong Nemi iti asityo mi nga napipintas nga adu di kita crush kaniya tasyak laeng tadda kakaiso nga jeep na pang pasahero ken adamat sumagbano nga tricycle na jak man mo no asino o nanya pa dati kayat ko ken kuana ket arig na Manong Nemi kiti supahen ti mga mangitaya no lapsak tagsaw. Olive, nakarga amin na dito Grinosaria. Hindi ka rin. Di ka manguray ti pasahero mon tapno hang kamaloging agawid. Kaya man anod da. Ay, dayan. Hindi ka mapansan dyan sitio Silamar. Barangay Talikaka. Magayon. Nag-tricycle kayo to, agar kila kayo to. Ngayon no jeep pagluganan nyo, nalaklakat plete yo. Magayon. Napuno Manong Nemi. Kalbasan na, at abay mamat nga nagbitin. Nagbitin ka baka matiliw kayo. Sobre kami lang. Ijetot pagbitinan nyo. Kaya siyempre ni Olive Manong Nemi nagtugaw iti abay ko. Kaduan na ti bakit Manong Nemi nga karoba mi medlain. Ni Olive takin ruruar. Ta siyempre, protektaran na ti bakit. Diba? Kung nangarot ti bakit ay na talagang agbagay kayo nga dua. Sino na? Si kakin ni Olive. Doon na yun, di ba nag-asawa yun? Hinana mo. Tapi katawa ka, ha? Jason, di na magkukita na relasyon nyo. Nakasing-sing at titong galmay sa kata kayo. Ay, awang ka di pa ti relasyon nyo, Olive. Ninana mo. Ana mo tagaram deta ni Jason. Di ba tayo? Jeepney driver is always sweet lover. Ako nada. Kung kunada siguro ang imore saan mo at inansamot aming tagaram ni Jason nana po nagkapsot kang barok amamang kapay nga jeepney driver nga sikalat kakaiso nga daan ti jeep nga sumrek kan rumwari ti lugar tayo
Samang kid di nga dahil at pagsasaritaan tayo na. Nakarati kayo dyan pagsasaritaan tayo. Medyo lugar tayo. Apay medyo na adayo. Kada di kaasit gan nga sityo ti barangay tayo. Adayo. Ito ampo inot idi nga ada nagdakpat kada di nga lugar. Di malagip ko akit ko ha. Da kami, naganak kada kami ti may sa kada kiti una. Kaya Diyos sawan, adun nga tawan. Ba't pa una nabayag sino kadlang di kita pimusay dyan nga kalukaran tayo nga natay nga po iti panagbakbakit kada panaglaklakay na. At ka din sa gasot nga tawan. Umot pa sa gasot nga tawan ha. 30 kasi 35 kasi yan. Kaya yung sawan na saan nga dyan tinakainakan nyo? Haan? Diyan kam lang nagdapat kada giti naganakan niya kiti. Da sa kapulo, di ko nagpaling 20, 30. Hindi madlaw da nga dumakilan. May matin kiti barangay opisyal. Kat rinurdinaan sana damaten. Isumatan iti inayon dan nga purok iti da ita nga barangay. So nga purok sinamar. Balit na tayo iti may katlong nga sityo. Talong nga sityo, kinsa dya proper. Adalan hindi kita, pero may ragok-ragok. Iriwan, naputa, nagbalimatan nga sityo, inregister dan ang pasit ti barangay, manipod highway, gingka nga kumamang sa dya barangay hall. Awang pa'y barangay hall na ide ay sityo hall, kunak kuma. Awang pa'y na ide pagbabasketbolan ide. Asinot akinda ka, nana. Madamdaman ko kit ko. Awa mo tipakita datatang kinanang ko ang titulo di nagdiswan ti dagan balay mi. Awan. Sino ka di ay ti makaipakita titulo. Ditunggal balay ka awan. Dagin di panagbayad iti milyar. Saan ka din nagbayad ka milyar kuham di daga. Ahan. Di balay ti kahit ko sawan. So nukas pagarigan ta dan tugun daway nga iregalo da idonar da nagdiswan ti balbalay tayo. Saan tayo itong nga marigatan pa nga mangipa transfer dinagan tayo kada di titulo. Nagbalinto na kuko tayo. May mapasamak to nga ta, nana. Ngagbaling kuka tayo di nagdiswan ti lute tayo. No pasurbay na ti tunggal maysa. Kat at dati kita nalawat inaladan na. Kit no nalawat inaladan na kita maitid to katakwada rin dyan. Kita sa gabahan damat ay takila magastos na. Te amilyar ka ron. Nung pagarigan tatakil ti sinakop da. Kita kahit dangi ibingay kada kita anak da nga da asawanan. Babalimit lata. Tapos lasa dyan nagdiswan ti balay mi. Medyo na ilit. Di damagi kinitatang. Kat unay kasapulan tinalawang alute ko na. Kinayat ng inaladan, sulat at inaladan nan. Tanong nalawa ko di ata ko pagtarak ng ti dingwen o pagmulaan. Kata dumat di mabalim mo pagmulaan han. Libre madlatat, ako nga matagabang. Unatak nga ruden, no sino dagit umuna nga nagdapat, isuda. Ngayon ti saludsud na. Asino iti aking kuka da dya ka. Awo mati masino manon nemi nga ibagati bakit no siya sino taking kuka. Tamanipod manong nemi tadang puot ko kata awo mat pa'y iti umay nag-claim. Nga madut mga wagbaga nga dumteng to ti gundaway manon nemi nagparang to taking kuka. Kat papanawan na kami. Din to tadamatag ko na. Nga takalindagan mi, nabayag nga nagdapat iti dayta, nga saan nga basta mapapanaw. No lakid di, takabay lang mi nga bayadan, di daga nga nagdiswan di, balay mi. No, ilako da. Kahit nakagasgasat kam kanunoon na yan, no imbes nga ilako da, iregalo dalan kada kami, nga mainagan, matituluan ditong galmaysa. Ayun ito ta dumat tigidag ko naman nung nemi nga adu digiti mapaspasamak sa Manila nga
panagka demolition. Dagiti adda iti squatter area. Kadumteng dagiti babaknang dagiti kapitalista. Amang papanaw ka dagiti squatter. Tapos di kasta kat dahi nga nagdiswan dagiti nag-squatan da. Kat patakdaran da ka dagiti mall. Kakaasik ang tupay nung kastaman ti mapasama. Naku nakitinakim ko. Kaya disuda kayo, Jason, Ken Olive, agasawa kayo. Ngayon, no agasawa kayo, inutoy nga iti pangiparakdarin nyo ti balayo. Nalawang mo iti asidag ti balay minana. Iti yan ti tsanggik. Asak midlat adat sari-sari store na. Nekit sinong bata man dyan sa lutsot ka. Dakit ka diga talaga, iti agkatuluyan. Tsak man amogin ni Jason nana. Ay nagbagay kay unay. Ino kumada piyesta ti sityo tayo kat da kayo ti Ari ken Reyna. Iti sango ti tiyangki manunimi ti pangiparparkigak no kwa iti jeep ko. Dong kastang agurayak dagiti kasityon mi nga mangpunno ti jeep ko. Kang runa na una ino school days manong. Mamitlo ti biyahek no kano school days. Iti bigat, iti agsapa, sakto agsubli, iti kuhan nag-agba, mamitlo. Dadya lang medyo mamanong at dabaklod ko manong. Kahit numalpasan di mamitlo, agar urayak no kuhan, pa nakasentro, sadyay. Urayak na kita agawid, nga napan nakityanda, agawid nga napan di eskwela, no di kita saan ngagbalon. Adamat ka din basit ng ornong kumanong nemi tao mati-mati nga bisyok. No malapsak tag sa okat siyak lang ti baro. Iti lugar mi di sityo mi manong nemi nga saan nga uminom ka nagsigarilyo. Tanong kasta, agar urayak kada kiti pasaheros ko, iti sango ti tiyanggi ni Olive. Gumatang ti Candy. Kung saan kita juicy fruit. Pambaragmat na kasarsarita ni Olive. Nukatigdigos na akit po, gaya mo ti Mangluna. At dapat ikiti kundaway manong naming as lairan rantana, nagbado ti sleeveless sa tumandag iti ayan ko kit makitak ti puon ti barukong na. Ay, kitang kadlayang ti babae no talagang damot ti buna, ipadlaw na. Aging ka manong naming iti maitsa, ngal daw ti Domingo, kat kaputawan ti napan nagbasa, naka-parking, nadi-jeep ko manong naming, iti asidig ti tiyanggi ni Olive. Ti ayan ti tiyanggi ni Olive manong nemi kit kasla isot pa nakasentro iti sityo. Dito yung mat nga nagsardeng ti maysa nga owner type jeep manong nemi nga nagluganan ti 5 alalaki. Nga langada manong nemi ti maton. Dapat kita adatatun. Nakiktutak iti biglalatan manong nemi nga panagsardeng ti jeep. Nagkispay ti guma na. Baga, ta sementado. Tano saan kat kastaonay kumatapok. Pati ni Olive manong nemi kat nakigtot. Timsaag dagiti 5 nga lalaki manong nemi kat imasidag da iti tiyanggi. Baga, bigat yo. Sige mare, baga bigat mo. Siyak ti nakaturungan manong nemi ti matang na. Kastamat kang ka pare. Tagatoy ka? Wine. Apo, napintas man na tagla ko. Ano na ka mo ating? Olive manong. Hello, Olive. Siyak ni Torko. Na? Inyawat na itakulap na manong nimigin ni Olive. Hamat nga awatin ni Olive. Paayan na ka di ating. Di nalanganagan mo nga Torko manong ko nagalas. Guwapo kamat kidi Ngam langam timaton. No lang ang timaton, napasan ka mo buteng? Anak ko matrumpeng nga kabuteng ko keng kaser. Kaya awang matambong nga banding arawid ko. Sino kaya ka di? Makadisturbo ka sama dito tiyanggi. Mabuting sama di kiti umigatang. Kabuteng na kayo. Well, no pinaay mo pa naggabrasa ta. Olive, okay lang. Saan nga may masatal daw. Kaya sa gabat pare, naga mo? Jason? Siya taking go karat na jeep na pangpasero.
Nabay kayo ito yan? Ti Changi? Hani di ito nga lugar? Wala. Dito yung ka na inak. Amo yung ka din na kinko ka talaga? Na nagdiswan na gidol ba kayo? Dada nga rin tinamayagan ng salsalud-sud amin na sino. Ida kinko ko. Itan nga mamon nyo. Ha? Itan nga mamon nyo. Kaya po talaga ito tiyo muna nga panagpakamumi ka na kayo. Ni, apay. Day. Tiyaking ko nga ito nga daga nga nagdiswan ti balayo. Sa kupan na may jamyanan, nalawa pa eh. Kabagatan, tilaod, kentidaya. Bali rin nagdiswan ti sityo yo, kahit apagkapat na laeng. Kaya? Kukuha ni Senyor Fernando Garcia. Kahit nasa wen, igamit ititulo. Nginainagan keng kuha na da ito yung ataga. Uwan gayam. Sino kapitan nyo to? Yung bagat manong naming sa ang tagad jay sityo mi. Awan ti kagawad dito eh. Awampay ko na na. Barabaring adan to. Dur-durundak ng kandidato ang kagawad no. Adan to may eleksyon. Panagahead, yun ti sityo. Panagkunak. Pare ka, hanyo madano nita. Tamay sa apastoriso na. Kasto yung aldaw, Domingo ka kwa. Adada di kapilya. No to yung di kapilya? Di sentro. Basta. Sigalatat kasarito kon. Jason. Siga nga damat ti Pangulo na ginibabarod to. Baro kamay. Baro akpay. Yung dandanin di pa nag-asawa mi kiniulib. Kahit mo saan, girlfriend mo. Haan, kunaklak. Ay, kunak na no. Nung gasta ko pa boyfriend mo, ading. Kanayot tungo-tungo nga may kapasyarin. Manong Turko, itapay, kahit orisa mo pa nga na ibagat I love you kanyak, napaay kan, hangka kayat. Na? Nagigyo ka ba? Anak ka no kayat natin napindas nga ading. Ulitek, kukuha ni Fernando Garcia, ni Senyor Fernando Garcia at taga-taga. Ara ito tutulurang, binaon na kami, tapno mangipakaamo ka na kayo, nga iso iti aking kukuha. Kahit sumarunon to nga yumay mi, ipakita minton ka na kayo ti court order, nga mangibiling ka na kayo, nga panawan nyo daytoy nga daga. Manong nami nagwaras nga nagwaras nga dagos dayta nga damang. Ta nangeg di kita adda iti asideg manong nami natang imbaga ni Turko. Ta dire kita nakaistambay nga oray nga pumanaw da ta gumatang da kuma. Nagwaras ka dagos. Ket gapot ta kursunhada siguro at talaga ni Turko ni Olive nagistambay da. Ngem saan da nga sinaraan ti sango ti Changi. Nag-request na di man na may lamisaan. Kahit uminom da. Kuna ni Olive. Ay, sana nagpapainom iti sango ti Changi, sir. O saan kagpainom ti sango ti Changi? Di adakam ti sikaganda. Aman na rin ka na magsasalitaan. Saan nagpapainom ti Changi? Mayawid, maiparit. Ado ordinansa nga ti Changi saan nga mabaling agpainom. Maraksino karinderiya ko mauno pag-iinuman. Changi mo ilang. Ay, request mo sila kuha na ganiri. Ay, wag dalaga mga dami. Mag-inom na ginoy. Manong nemi? Nakasibukal da amin ti paltong. Sos Maria. Naku, nagtinagam. Awan dinaramidan ni Olive na din ang iplastar ti lamisaan ken tugaw. Pitser, nga dandanom, ice, 400 manong nemi ti pinaidasar na. Sa nagpalukat manong nemi ti corn beef. Sa ayaban. Pare, maginom tayo. Tabaran tayo, gamo, tinasiyat. Siguro, ito no, agsubli kam dito, katatakan tumanin. Sana kami nyo, pare. Kaya no saan ka uminom nga dati, di umagat susuruan ta kang uminom. Sorry. Di na ka paggustuhan? Saan ta kumapilitan?
Gabot talaga dyan kaya. Kaya nobilitan na ka. Hanggang gabuan, tatapaltog yun. Kaya nakarit kayo. Nangimlag-lagi pa nyo. Limlima kayo lang. Ado kang magtitinulong. Nung kaspagarigan, tadadakas karamidan nyo kanya. Walwala ka na kamkadi, ha? Nakaimipay, nga katuturadan nga tauhan, bodyguard ni Senyor Fernando Garcia. Tibot-bot ngam. Tinasiyat pa, sakbay nga marik nagtiinom ko pare. Yado yung laingin tajip mo, tabangan nyo sa paging papasabing nga dadaelit. Nga po ito tayo nga nangig ko manong name saan akong nga naging lalaki. Saan nga kinatakrut ko nadaman manong name. Timang liklik iti posible nga pakaisag makam. Narete ti kapunan wapay nga pinanawa kita. Kinawan sa bali nga pagsasaritaan dagiti tao no saan nga ti kaaddan ti nagparang nga aking kukwa iti daga nga nagdisuan dagiti balay mi. Nga kuna na kiniktor ko manong nemi apagkapatlaeng data nga daga dagiti nagdisuan ti balay mi. Sana imbaga nga addanton sumaruno yumayda nga addanton court order tapno papanawan da kami. Sino nga nga Senyor Fernando Garcia? Nagtipon ti Fernando po ken Eddie Garcia. Naunang dinakam ko manong name. Kadagiti sumarasarong aldaw isu to talk of the sitio. Ato nagidag ko na no nauyong ti aking kukwa talagang mapilit kami nga pumanaw. Ngayon sa dinno ita ti papanami. Ito na minsan manon name ng kapasyan ni Kapitan iti sitio mi ni bagami di ita nga banag. Kinabundo na kadwa di pakamumbutan kanyak deta. Siyempre, siya ti umayanda at no agkursikol da. O sagidan da ti may sakadag iti sitio. Iti dawang kumanggit ko ha. Pagbalinan da nga farm dito nga lugar. Abaling kasla ka na dumagta nga farm pag taraknan da iti baka at dumapagadingwen pagmulaan da kada kita bunga kada kita urusan kita the fish farm at the resort kasi dyan napintas to nga kwa umayan nga pagpipiknikan agbaling nga tourist spot. Kaya no at the farm dito siyempre, pamastrekan, dakilmet ti mapastrek, mas sumrek iti barangay. Kaya yung saman, Kapitan, kanunungan nyo. Kit kanunungan ka. Tayo so nga ron ti pagduruasan ti lugar. No adan to napintas nga farm dito yung lugar tayo, dakdakkel ti area share. Dumakkel tumatin ti honorarium mi. Oo. No, the farm supply dito, farm dito, sa pulan da ka na iti obreros, nakitawan obra na mabalin makapagtrabaho kayo. Empty question, Kapitan. Da kami nga root residente. Mano nga head of the families, mano nga balay. Paano mi nga root? Ay, hindi ka mo kasong pata na. Kita lang agad pagsayatan di barangay. Kikitain nyo pagsayatan di barangay? Pagsayatan nga rin di bumarangay. Kaya karabangan di aking kuko ang at akikuan di kuko na. Kaya kayo matkahang aking kuko, ag-squat kayo, agyaman kayo agyaman kami. Tapi Kapitan, agyaman kayo, taadon nga tawen nga saan da nga inala ti upa ti dagada. Napabayada da nga, iti kwentaan da numano nga tawen kayo nagyan dito yan. Nagdisdiso kayo. Hanggang nga nagkupupa, na libre kayo. At na pinagini, mulmula yo. Nagmula kayo nga saan kaya nag-aabang. Pagyamanan nyo ata, nagdiso kayo sa inyo ako kwa. Nga di yung pinaybayadan ti amilyar na. Kapitan, saan ka di nga mabaling nga kasarita taking koko at magpagpakaasi tayo?
na saan tayo lang nga papanawin. Nakuyat dagat, mayat. Ore kita pagkapat lang data nga dagati ami. Ano nga tanong, jay han nga nagdison ti balay mi, isot aramidan da nga farm. Napintas lo kasat mo pasama. Agim no saan nga rod. Awan to ka diti panang tulong mo kata kami, kapitan. No kas pagkarikan da, intay to kasarita taking kuko, takas jilangan ti aramidan da. Kanot no pabayadan da nga tinagdiswan nyo nga daga. Kat kabaylan nyo nga ta, nga bayadan, kat nangina ti presyo. No kaya dalagi di nga maininot mi nga bayadan, di okay. Aha. Sige. Ano makasalitak to jaking kuko? Ibagak to yatag ng bagam, Jason. Kung namat na kiti adda, itinikudak manong. Ipagbay kayo ni Jason, tamo nang isakit na kiti bumarangay. Ngayon ni kapitan, ti pagsayatan ka ti barangay. Ngayon nga pagsayatan na kiti bumarangay. Labanam tuman nga kapitan data, adag ko na. Aking ka manong naming at imtengan ti aldaw nga addan court decision ng ipagpakita ni Turco. Ay, Jason! Ay, Jason latan, awan oy na. Di na minsan ka talaga nga saan na ka mga pinagustuhan. Ngayon itata uminom kami man dito yan. Baka pagustuhan na kami. Saan ka ito pagustuhan, Turco? Talaga nga jack kahit uminom ti arak. Ay na rin no, hanga arak ta uminom ka ti soft drinks na makisango lang kada kami. Kung nadaman, no, saan ka magkitugaw kada kita mamartek? Tama nga, no, pagbaling ka mata mamartek kung nada nga ron. Di mo kaya? Ano ka di mayan nyo? Kaya kung ibiling ka nga umungam amin, dagiti sumityo, nang runa ka dagiti head of a families, dagiti amain na. Nasabili mo na ito, Turco, sige. Aramidan. Alis tumid lahat. Ipukaw ko lang, isursor. Apo, nga kasitsuan, dito si Sinamar. O may kayo, dito, ayan, ti Tiangge, ni Olive. Taanda, napatay ka pagsasalita, ni talundang dakis nga damag. O may datayon, papanawon dito, so may kayo. Nagtitinulong tayo, pagpakaasi nga sante nga pumanaw. Hasta nga rod man name iti napasama. Sa amin kaya, ti pumanaw, nabayag kami dito dito'y kami nga nayanak, dito'y kami lang dito'y kami nga nayanak, dito'y kami nga pumusay. Kung na naman, naging lalaing dapat. Dua nga lawas, kakabsat. Isot tikadeng ti court order. Dua nga lawas, timitid kada kayo nga pahawayway, kahit manipot itangal daw, rugyan yon, na pasyon to na umpay makalawas. Yung Turco, awan ti amumi nga akaran. Kaya di ko mapailang ka pinanunod siya, awan problema karetan, awan ti problema karetan. Pinandas mi pa yung inyuman kini kapitan. Kaya na ko na ni kapitan. Kasking ka, kahala kayo, nang paparan nyo ko na. Awan nga rin yung nyuper na kumanga, pangipanan na kada kami. Katawang nga damat dagat ti barangay Ape ko mga adayoper ni kapitan nga pagyanan nyo kat dinamat kukwa. Hamat ako di barangay. Han? Adagat kuka di barangay dito. Baka na dyan ba yan ti barangay hall kat hampay nga nalinis di pa nakaidonar na. Baka na nagyanan na't barangay hall nga di pa na idonar. Baka hang kahit na dyakin dagat di mang idonar. Ana? Dua lawas ha. Naglagi pa nyo. Kas pagkarigang nga rot, sir, hanggang magtungpal. Dodi kay agtungpal. Kas pagkarigang, dahil ko matimaudin nga aldaw. Kanata kayo pa lang dito eh. Kabigatan na. Umayan ti demolition team. Demolition team, on. Bulldozer, kada. Tapos nikas na kat mabuldozer nga dagiti balayo. Kahit no, siyempre, no, ada demolition team, adamat polis, nga nasaga, ada pa'y bumbero, no, lumabang kayo, dayay. Kasi lahat mabuy-buya ita TV, sila mabuy-buya iti sine.
panagdemolis na nga do adda na kita agriri kita ya agkakapad da kikinapat na kasta yung mga tumatanti danom pasuyatan na kayo tapno urusan ka datan na kita pulis na adon to na kita matmatay nuti ko ayat nga damatay dito ay agtong palkailangan kasi dito lang ininot nga pimanaw manunemi di kiti tao. Kahit ko kumamatan ti pumanaw manunemi yung pinagonyan nak ni Torko. Jason! Torko. Maganat, pag-guston na kami. Hanin Torko. Oray soft drinks lang. Mamang gusto ka kadi ah. Dado na kita naskin nga damagikin ka. Pinugusto ak ida manong nemi. Dede. Soft drinks tinumaga. Madi ko ba kumakwed di. Dalom kumalain ko. Manong nemi sinaudsod da. No. Anyang atat desisyon ti kaduan. Kasi nanging mo itay Torko. Awan ti agtungpal. Kaya naman nga pagkamangan da nga pagkamangan nyo alaman. Ni Kapitan. Anyo mo't akaduan ni Kapitan. Ni Mayor. O maaramid ni Mayor. Gabuta talagang anyo kung matibagaan na ang mga palaw. Anyo matakukuha. Saan ka din umay dito ni Mr. Fernando Garcia? Senior ko na. Ay, senior. Abay, da junior na. Wano senior citizen. Naloko kaya. No senior ko nagdun day jay. Dun. Senyora di asawa na, senyorita di kakaiso ng anak da. Ada kakaiso ng anak da, senyorita. Babae, siyempre. Babae. Ni Dulce. Napintas ka. Lukas ka sa nalaeng. Kaputa siya tias kasidgan nga bodyguard ni Mr. Garcia, ni Senior Garcia. Kapag siya ti bang asawa kini Dulce. Kasunod din ni Olive. Kat sa bali madla ni Oliva. Ato di kita naman ang nga babae, pare. Ato nga babae. Kapag ato kastoy tayo ni kwarta. Nagdakil titid ka na kami ni Senior Fernando Garcia, no? Malpaston day ito, eh. Mapapano kayo ito kat marugyanin ti proyekto. Manong nemi awan ti agkuti kada kami. Nukastang agpasada kat awan ti sabaling topic iti unig ti jeep ko kadag iti pasaheros no saan nga dayjay. Umasadag tinaited nga plaso kada kami awan pay iti nagkuti awan pay tinang panunot no sa dinot akaran mi awan. Ay nga limalaeng nga aldaw sakbay tiya na ited nga plaso. Ini ta pag-urayak man manunemi dagiti pasaheros ko. Iti sangot iya Tianggi manunemi iti side nang in parking ko ti jeep ko. Ini manunemi mapasungadan mi kini Olive ti sumungsungat nga napintas sa kotse. Olive kitam ni, kotse. Itapay lahat na may saro nga napintas sa kotse to. Aba, ang mga nuretan ni Mr. and Senior Fernandez, Fernando Garcia. In parking na nga nalaing manunemi ti kotse, ay ka nga dandim saag. Wow. May isa nga nalapsat nga babae manunemi. Sino nga tala ito? Ha? Sinata? Naisem manunemi. Nalapsat nga talaga. Simiplot nga dagos kanyak dimbaga ni Turok ko manunemi nga nalapsat nga anak ni Senior ni Dulce. Good morning. Good morning to, Ma'am Dulce. Nasdaaw. Ama monak?
Si kalaki dito kakaiso nga anak ni Senyor Fernando Garcia. Kasano nga namo? Kasta ti istorya ni Torco. Ni Torco, may sagaragiti bodyguard ni Papa. Agtugaw ka, ma'am. Awan na pindas kang tugaw mi. Ay, Olive, mangiror ka man tinapimpitas ang pagtugawan? Hanin. Uri ko mano sa anin, hanin bakit sa anin manon nemi, imitalyawak ni Olive na kami suot. Ni, pagkatag mispisuot dating Olive. Uri kayam, sige man, napimpitas nga tugaw, anak ko ma. Ngayon, baka saan nga tong palin ni, ano nga na, ito store owner? Olive, ma'am. Olive ka na, oh. Nembag nga, bigat mo, Olive. Tapos tama, tekla mo ano, naimbag bigat, danon mo. Baka kamat, no, umay mo ipalagip kada kami nga, dandanin tinated nga plaso kada kami. Tapos dito bagaking ka, mama. Awan pa itinagkuti. Saan kam to nga pumanaw? Handa kami papanod to. Si kapay at papalawon mi. Ano yung baga mga nintag, ha? Pumaw na kan. Olive, tapi kasamat pa nagsaritom kini Ma'am Dulce. Umot pa timbaga ng amati, ah. Oray ka di pala timbaga ng amati? Gusto mo ti atap ko. Umay na ipalagip, nga limalayang nga aldaw. Ngam ibagakbat kang kuwana, di kam to pulos pumanaw. Dito'y kami nga naipasngay, dito'y kami nga matay. Nakan mo, di mo pa yung baga. Ay, yung baga kitayan, ma'am. Jason, mabaling ka din nga mapantit sa baling nga lugar, sa nga dito, eh. Diya kami kahit madisturbo, eh. Ano ko matpakisturbo, ma'am? Agbalin na ka disturbo, kasta? Disturbo yung kini Jason nagsalita? Ano ko matas ka na magsalitaan nyo? Jason, nanda ka di relasyon nyo? Awan, ma'am. Kasi lang kami na relasyon nyo. Pag-imunan na. Pag-imunan ka ko, ma. Ang baling nga ni Jason. Sige, ma'am. Umay ka lang di balayan o rekit walking distance lang. Naglugan na di kotse. Hanin. Ay, man, iyada yung takotsem. Tamang ano, madadael. Sige. Agkotse talangin. Sige, ma'am. Adu pala di kita daya mudo manong name ni Olive. Maran manong. Sila pa yung nagsalaon na yung aglugan ni tikotse. Nagpintas ni unig tikotse. Kasta kapintas ni Dulce manong. Yung batultok yung kuha na ti balay mi. Di makadanon kami, pinastrek ko, pinagtugaw ko, pasensyakan mama. Dari ito latiyam mi. Okay lang. Pinagandar ko electric fan. Madinsan na nag-electric fan. Ilokat mo lang trayatan. Paalaw na tara. O kapag ti amyanan ti angin, di ba? Presko dito eh. Ang gusto ako. Dinapinpinas lang rutin eh. Tahit sirok ti akasya. Awan nagregreg nga gasun na. Awan ma'am. Adalus. Adamat papag sa jay. Sige. Jay nga rutin. Pinagonyak ni nanang manunemi ang mga isagana ti mabalin ng isagana. Pag isuunay. Baka kayat natin inaramit ko nga suman. Koklat na. Danong tulatan na. Danong nga hanunin na lamis. Umuna-una Jason, agpapeso nga awan relasyon nyo kini Olive. Awan ma'am. Kabaranggayan, kasitsuan, gayem. Ngem dakkel ti pamatik. Agkras ken ka. Pag imuna na kitain eh. Siguro, krastak, ang nusang kumot nga kayat, tapi nga minasa mo kayat. Awan ti maramit ko ma'am, gabot awan mati mariknak nga tay, naisang sangayan nga riknak. Anak ti talaga nga ran tayo ma'am. Di na amo, nga adan court order, nga papanahon na kayo ni Papa Ditoy. Kinasaritak ni Papang ko.
apay nga papanawin nyo digiti marigrigat ket pangipanan niya panandang arod papakunak. Yung tirason na awang kanon ti basol na o sa dinot papanan nyo. Napintas ti plano ni Papa kahit ti dagana. Nabaybayan na ti daga agsipud adu nga rod digiti sa bali nga daga nga mas as kasuan na. Ila ta malagipnan dayjay. Papintasan na kano detoy. Unsa kaslat ko na ni kapitan nga pagbalinan na nga farm nga mabalin nga pamastrikan ket no pamastrikan adda kanumot sumrek iti barangay. Treje at honorium da ngumato kanung gasla kasi jay. Digat pampanunutan ni kapitan di pagsayatan di barangay para iti panag iduduraas di honorium da. Ngem di na mo panunutan ti pagsayatan di iti kalugaran na. Kasta nga rod, ma'am. Nagpagpagasi akin ni Papa nga saan na kayo papanawin. Imbes nga iregalo na kit di kada kayo tinagdiswan ti dagayo. Opo nagsayatan na, ma'am. Ngayon ti kasi diyang pakita ita ni Olive. Baka na dyan nagdiswan ti balay ken tiyangkina kita hangko ita de libre. Ila ako ken kuana. Ket kawana ta kas jemet buwan. Pag-imunan nakmet. Ta leje saan nga hanyo nga inokupar isumalaing ti ma-develop. Nga data pa naka-develop data nga saan nga naokupar da kayo ti kang runaan nga maala nga empleyado. Apno adda pamastrikan nyo. Anat ka adwa nga pamastrikan ni jay. Ma'am, mabandag trabaho jay kabisera. Panagmula adda na kita space pa itong mabalintang mulaan. Ngayong kadwa na kitay sumbrek iti sales lady, kada karpintero, yan. Siyaklat ada jeepney. Ada siyaklat pang pasero nga jeep. Ada masubag mo nga tricycle. Kada sayat o na yan, ma'am. Kada ano nagkurno ni Papangyo. Ewan pa iti desisyon na. So nga rin Mike dito'y tapno makita ti sitwasyon. Mike dito'y tapno maikat tanyaman nga pampanunutan nyo nga madi. Siyempre, no, ada mapapanaw, siyempre, makuna nga demolition. Baka, jacket nga may panta ka rin iti mapaspasamak ba panag-demolish na nga doon iti batbatay. Nasiyat ka nga rin ito kasta, ma'am. Takunan ni Papa para kanumitlang kanya. Nagpeso, tas sino kumatimang tawid, no sanga siya. Ang numi ko marti adwa kwarta. Imbes ko perdi kami, imbes nga paadaywan ta kayo, imbes nga papanawon ta kayo, agdala na kay kidi nga agyan dito nga mairegalo pa yan, dinagdisuan ti balayo. Tilang gastusin nyo naman, di pa nakay-transfer na. Dakkel mat kidi ti magastos, agam din na sa isya, da di gastusan nyo nga, da pa nakay-transfer. Hanyong agatangan. No, di kat may regalo ka na kayo, ti paggastusan nyo lang, di pa nakay-transfer na. Alangan ba't nga, idonal lang roden ni Papa, igastusan na pa yan, di pa panang individual, di pa nakatitulo ti dagayo. Harikat ba't insubo amin, di ba? Napimpinas doon na madla pagrigatan nyo, na gangganas, daim imas, nasagrapan nyo. Amo ka mawatam di kahit ko sa Juan Jason. Mawatak, ma'am. Kadi tapay. Kahit kung ipadanon ka na kayo, tinalo sa panagyaman mi. Kani Papangyo. Ta sigurado lakid di. Nga maragsakan di kiti kalugaran mi. Ngayon sampay ka sigurado diyak pinalo ko ni Papa. Kasano nga rin din saan nyo malukoy? No saan ko nga malukoy? Nga papanawin na kayo. Siguro kiti maitulong ko lang na natal na nga iakar yun. Ngayon di ka mapukahon tinamnaman, Jason. Naro na. Kahit namamu ka.
Isong ikalikakong ko. Sana patingkaking kajak maalukoy ni Papa. Edi makapanawen manon nemi ni Dulce masa-masa maten umay dito'y balay ng agsaludsud no nagsalitaan ni. Tinasayat pa kaya dwa. Tulungan ta ka mangumong kadagitay kasityon tayo. Iti sangot ti Tianggi. Sadyay, iti pag-gumungan tayo. Tas sadyang ipadamag ko kada kayo no anyat nagsalitaan mi kiniya Dulce. Kahit kastangon iti palpalakpak da manon nemi di bagak kadakwada nga kasdyay tinagtulagan mi kini Dulce. Ngim adala tamat kontrabida. Mamatpati kayo, mate. Ano sabi ko mga patsyan, Olive? Nga, handa tayo papanawin dito. Mamatpati kayo, garot, mate nga. Basta latat iregalo ta kada tayo, tinagdiswan ti daga balay tayo. Na kayo posible na na. Amoy na babak ng gamrod na kita, oy. Handa map na. Amoy na dayat kastabat ka. Mamati kayo, mate. Ape ko nga hanting nga mamati, Olive kita imbaga dayta ti anak na king kuko. O ay, imbaga dayta nga kurso na hadam nga babae. Ay, may kanika nga takadakwada. Alaman. Ano, ti ko na? Kurso na ko. Kaya talaga, mate. Nag-asinagtirik na yung dagos. Oh. Agimon ni Olive, ay. Agimon ni Olive. Ano, kung kan-kanchawan na mo at surun na. Noon niya man dati nga bagbagab Olive. Out pa lang data. Di pagsasalitaan ta ita, ket datay indanon ko nga nagsalita mi ni Dulce. Isugard ko lawi ken hangkam nga mamati. Taore ag peso nga anak ni Senyor Garcia dayjang nga Dulcem. Dapat kaslakayat mo ita nga karimkaman kat. Kaslakayat mo nga mulmulan. Iso nga Dulcem. Dahil tuloy mo. Hanto lagi da kayat ti ama na. Sinot na turturay. Anak, kuno ama. Ti ama. O, stawat ka ba? Wen, ngam sa damat ti kong daway nga ti ni Dulce. Anan nung kumapay ni Senyor Garcia ti ado nga kwarta. So, dakkel ti mamati. Ano parang kunay kaabsat? Sino da kiti mamati? Nga pudno ti indanon kada tayo ni Dulce. Nga imbes nga papalawon da tayo, agbalin to pa nga kukuha tayo daga ng diswan ti kabalbas. Sino pumatay? Sino? Nga to iba na. Bukit nila ang ulit ti sanga lang nga ato nga. Pagpipinustahan tayo. Saan ko itong nagan ko no. Mapasamag ti kasta. One day before, manong nemi tinikadeng nga panagtalaw mi. Imay manen ni Dulce. Ngayon saan nga nagtaros manong nemi ti Tianggi no diket nagtaros dito balay. Ngayon mamunang adak sa di Tianggi, taguro-oreng sa di jeep ko, nagtartarayak mo't manong nemi nga napan. Tambok nga sa di magtarosan ni Dulce. Ay, datawa ni Dulce! Ni Dulce, mulmulam to, karim-kimam to! Kung ko na ni Olive, imunan. Abagiso manong nemi nga makadano nak iti dumsag ni Dulce. Good morning, ma'am. Dulce ko naman natan, Jason. Dulce. Good news ka di? Sampay nga sigurado. Kadi, dumanong kita balay. Ijalatan sirong ti Akasya. Kaya natin mansuman. Nana, yung bagabigat yo, takmanan. Ay, ma'am, abagiso, adamanin suman. Ay, susabo. Magustat lawa na ka. Ay, nasari yung mga rod. Dadati ba isa pa yung pag-sublik to dito, nagos pagarigan. Sampay nga sigurado ko nagkabutasan ko pa nga totally nga naalukoy ni Papa. Jason, kumusta ka gayam ka ni Olive? Ano nga saludsud, kumusta kayo gayam? Andiyan. Kinabudno na, edi ka pang paano mo to'y, miniting ko, di kitiya kalugaran. Kahit ibagak ti kasyayin, kas taunay ti palpalakpak da, kas taunay ti panagyamyaman da.
Ngayon may isa lang ti kontrabida. Ang mukha ni Olive hanggang mamati. Di na patyan eh. Sanakit ko na. Saan kayo hanggang nga maikari kadakwada, dati ka dulsem. Na? Dulsem. Dulce ka kano. Kadulset nagang ko. Kaya nga sawan, dulce ka, kukwa ka nga dulce. Nakaromat ti panagimon na niya. Gusto nga ti ko na ka. Wan gusto ka. Gusto mo yung babaga nga dulce kasuna. Ta sa anak amay kari. Kasano ko mga agtipon ti pinukid sabot kunakmet. Wala nga na pagsalitaan ta. Yeah? Kaso tiramidan tayo. One day before, itata, ngayon no makaumay kayo amin, into numalem, napindasonay. Papanami, idyabalay. Mamin ano nga bunagam ita, digiti kawa kasitwam. Mamin 5 siguro. Kitnurugyam to nito malpas pangal daw. Pastre kayo to di compound, tidak kalabalay mi. Magsagaan na akto kada iti mabalin yung pagtukawan. Umay ka sa jay, tapno, dakay amis mo iti agapil kay ni Papa. Babain tot manang idaulom kadakwada. Mayat ka? Apik iti na saan? Ken sigurado lakit gumanukot kada kitay kalugarak. Sige. Ay, datan ti suman. Ito yan ti suman, ma'am. Gamanak nana. Sumurta kan tumat nana Ijay? Ijay balay. Tasak tumat tagpamirian na ijay. Nagtulagan mi ni Jason nga, umay kayo sa balay. Tapno da kayo mismo ti agapil kanini Papa. Nasaan da kayo ng papanawan. No dikit, irigalo ta pahen kada kayo tinagdiswan. Tidaga nga nagdiswan ti balayo. Mayat Ay mayat unay lawin. Umayak tubalasan ko tara manak tubat ti pasangong mga merienda. Inwaras ko nga rodeta nga dagos manunemi kat imanugod da. Nilaing Olive ti saan nga imay. Abag iso manunemi nga alas 4, iti mabunag ko amin digiti simurot a kabarangaya. Bono kasitsuak. Abag isumat manunemi nga sumangpet. Ni Papang manunemi ni Dulce at dagayam na panan. Hindi makita na nga da kami manunemi mas daw. Ito kita sa wadero. Nakita ko manunemi nga dimsaag na giti bodyguard na may sa kadakwada ni Torco. Ito kita sa wadero. Dulce, iya. Pa, sorpresa ken ka. Kasto iti kaado ken langa kasasaan. Dagiti agindag sa jay, daga tayo ang kakayityo nga papanawan. Kaya, pa yung may datoy. Tapno mismo nga may dagpakpakaasi agapil ken ka, Papa. Ano nga mabalbaliwan ti desisyon ko? Basta yung tubigat. Pumalaw kayo sa jay. Tano saan kayo pumanaw? Umayan ti demolis team. Pa, denggam ka di pala nga umuna ida. Timak derak manong nami. Nembag nga malamyo, Senyor. Sama na, sino ka? Siyak ni Jason, Senyor. Naman pa saan nga siyak ti kalakayan, tamay sak pelabaro. Ngam kahit kung siyak ti, spokesman, dagiti kalugarami. Kahit kadia, Senyor, isot ka po nang may kami ditoy, tapno mismo nga pakpakaasi kami kan ka. Tapno mismo nga tugtugan mi ti pusom. Nasaan na kan kablangan nga papanawen. Tano, rakrakan mi di kiti balbalay mi, Senyor. Nagdakkel nga rigat. Nagdakkel agastos no kasan nung tumanin nga, may patakder mi. Ken, nagkasapol kami man, ti mabalim mi nga akaran nga talaga nga awan, awan, Senyor. So nga, inkadeng mi, nga, kasitsuan, agtitinulong kami, agkukuyog kami, nga saan lang nga may isa.
Halang asisyak tagpagpakasi kang ka, Senyor. Tapno ka di itad mo ka dilaingan nga kaasi, kada kami, DJ apagkapat, nga paset DJ nga daga, nga saksakupan mi. Tano kas pagkarigan, Senyor, tamayat ka, agbaling kam to nga napudno agserbikan ka. Hanto pulos nga mauma, santo pulos nga mabubus tila yung papuswan ngayon kang panagyaman ken ka. Ken agkang kanayon ka nga may ragragpin kada kiti kararag mi. Kararag mi nga sapi ko ma. Tani Senyor Fernando Garcia ket manayon pa iti biyag na. Ikam apo iti pigsa ken kired na ikam tinadalus na asi nga puso tapno malaksid kada kami nga matultulungan na ket adupay dagiti agbalin nga gragsak nga matultulungan na. Senyor, ano nun ti ado nga kwarta. Tadi mo tumat may tugot na kita. Ento no, isubli tayo yung timpabulod ni Apo Diyos kada tayo nga biyag. Sangka di nga nasaysayaan, lumangaramid ka, iti na imbag, nga pakalaglag ipandantuken ka. Di mo ka di kayat, Senyor, nga malaksid ken ka, ken ti pamilyam ket addapay di kiti tao kas kada kami, nga mangiragragpin, nga mangikarkararag, nga sapay kuma. Tamanayon pa iti biyak mo, tapno adupay, dagiti matulungan makas kada kami. Senyor, titulong mo, kaasim iti padam nga tao, tulong mo, ken ni Apo Diyos daytan. Agserserbikan ken kuana, babaen iti aramid mo, apan ang tulong kanagita kasapulan ti tulong. Saruno manong nemi di kiti kalugarak, ada paset nga amen, sa ada nagpalpalakpak. Timbagder da amin, manong. Timbagder kam amin. Kitinunugyan min tinagyaman. Diyos unay taginaking ka, Senyor. Senyor, sabi ko mo, Senyor, tagtultuloy pa iti kinaimbag mo, agtultuloy pa iti biyag mo, tapos nikas takit adupay di kiti matultulungan, kaskata kami, Senyor. Mabuhay ni Senyor Fernando Garcia. Mabuhay! Iti kasjay nga nanggagmanong nemi ti ama ni Dulce. Nasiputak manong nemi nga naregreg dagiti luwana. Ket maysa nga umay na kami inabrasa. Ket tunggal abrasaen na, tunggal abrasaen na, adamat mayas nga nga thank you, Senyor, thank you, Senyor, thank you. Edi siputak ni Dulce manong nemi agar arubos met dagiti luwana. Luwan ni ragsak, tamuna ken amumyo anong nga napalok ng miti puso ni Senyor. Nalaing ka, Jason, kunada. Si Kanton, sumaroon nga kapitan sa dako na. Idagsaon ti Senyor, mano. Amoyo, nagkita makapasagid rikla nga balikas nagapuke ni Jason ket super light ti nakangaga kadagita nga balikas. Nga iso ti nga apros ti puso. Ken kunak apikid nga saanin. Hananuak ti adwa kinamaknang ko. No addan to agrigrigat. Gapukan niya. Hananuak ti adwa nga kwartak. No addan to dagiti tao nga manggurgura kanya. Gaputi imbas nga tulungak ida. Dangrak ida. So nga, alawan. Saan kayon nga papanawon sa jay, ken idunan ko pa yan dagiti daga nga nagdiswan dagiti palayo. Paunay man, gasta onay tikikis mi. Sa mabuhay, agbiag ni Senyor Fernando Garcia, agbiag. Nga po iti na itang haragsak manong nemi masadag ni Dulce kaniya. Ni agad jakbat napupuutan ng manong nemi nga. Inarakop na. Sinungarod mo ti saan nga umarakop kang kuwalag at nagpintas ka nagbanglo. Siya, da kamin ti palpalakpakan na. Ay, nako nyo. Dulce! Papa, kaya ba nga gininanakop kay Matel ka ni Jason?
Nagipot na double celebration pa ba? Agay na kami kini Jason. Ada! Alala datatsahan ko ang kayat. No na idonar ko man dayo nagdiswan ti balayda. Balbalayda. Idonar ka pa kasta. Andang idonar pa. Ngimda kami kini Jason tinekari. Di ba? Dagdagdagan ko nga gasawa. Ngayon maumat pati yung amok kada kayo boyfriend ko. So ngayon amok kada ka ita ni Jason nga boyfriend ko. Nalaig ka talaga, Jason. Naalukoy mo tiriknak. Agad kasano ko pa nga di mo maalukoy tiriknak. Kad nalpasing naalukoy mo ti amin. Kastawan ti palpalakpak manong nemi di kiti kalugarak ni adda sumsumgad ti matana ni Torko. Ngay di agawid kami manong nemi kasno kasano ti sagad ti mata ni Torko mas pay kini Olive. Jakayat. Ano di mo kayat? Di mo kayat nga may regalo ken ka, may donar ken ka, tinagdison ti balayo ken tiyangkim. Jakayat nga na kayo kini Dulce. Ope nga saan nga siyak Jason. Hindi pa lang amom nga agay-ayatak ken ka. Apay nga dahil. Gabo ka dita paklang. Hanga dahil tatirason. No di kat gapo, tada kami tinaikari. Iti tunggal may isa. Nagswerte ka, Jason. Naswerte tayo amin. Gabot awanin ti problema tayo. Umasenso pa ti biyag tayo. Umasenso ti lugar tayo. Gabot may pasdegton. Tinapintas nga negosyo. Babaen ka da. Senyor Fernando Garcia. Kahit adun to na kita sumrek ng empleyado. Awan to na kita istampay ka da tayo. Kung ipatagdaran yung tungarod ti balayo kini Dulce. Siguro, mangipatagdar kam to dito ti rest house. Pagsarsarong karan mi. Ngam siyempre, nagdakkel di balayda. Api ko mangipatagdar kam pala sa bali. Kit bugbugtong nga anak ni Dulce. Punagasat ka nga talaga, Jason. Iti agdama manong nemi kadda kamin kini Dulce. Nga agasawa ti mangimatmaton kadagitay negosyo nga naipasdek babaen keni senyor babaen keni papa. Ti ayaw ati anaramitan itan ni papa manong nemi tanda kami matang agasawa ket agaywan kadagiti 5 nga puko na takayat na ti adu nga puko manong nemi. Ti kayat na kakaiso na nga anak iti adu nga puko. Adamatan asawa siyempre ni Olive manong nemi. Kanabintasen ti doras ti panagbiag dagiti kalugarak kasitsuak manong nemi. Ket no kaskasano laeng no dumakdakkel ti populasyon detang sitio Sinamar agbalinton nga barangay kunada. Ket nagan ni Dulce ti inta ipanagan danto kano. Gabot kaduan nga sakop deta nga sitio agbalin nga barangay ket daga nasakupen ni Dulce sakupen mi kunak gabot agasawa kami. Nagbaling kami met nga natulong manong nemi kada kita kasapulan ti tulong. Ket kas iti kalikagom idi manong nemi dagiti kalugarak. Sakbay nga naisina ti Sinamar nga kas barangay. Taluak nga term nga barangay iti barangay mi. Gabot muda manong nga nasya atak ken nabirtud dagiti balbalikas ko. Dito nga rod ti pagkasaritak manong ket thank you iti anos mo ng urnos kalpasan nga nak-insend ken ka ti detalyena. Thank you iti yaldaing mo nga nang ibasa ket sapi ko tadamat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti pahadak nga nagbuya ken nagdingeg. More power to your program. To yung ordagyaman nga pagayam mo, Jason.